mwe mwese mukurikiye Ingenzi TV murasuzwa nanjye Spiridio Habimana. Mw'ikipe ya APR FC ishyamba riravuza ubuhuha itsinda rya Mupenzi Eto'o rikivuga imyato. Umuntu kuwundi mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bakomeje kwibaza impamvu hagati mw'ikipe ya APR FC harimo ishyamba rivuza ubuhuha. Abakunzi b'umupira w'amaguru baravugira hirya iyo ngo bitabagarukaho, ariko hariho abadatinya kubivugira ku mbuga nkoranyambaga ko mw'ikipe ya APR FC harimo ishyamba rivuza ubuhuha. Dore uko hanze aha bivugwa, abakunzi b'ikipe ya APR FC twaganiriye bakanga ko twatangaza amazina yabo kubera umutekano wabo. Bagize bati abahoze mu buyobozi bw'ikipe ya APR FC igihe yayoborwaga na General Mubaraka Muganga ntibishimiye iyi komite nyobozi iyoboye. Umwe yatanze urugero agira ati komite nyobozi yacyuye igihe ifite ikibazo gikomeye kuko yafatanywe icyaha cyo kuroga Mupenzi Eto'o arabifungirwa ari kumwe na Major Ernest na mugenzi we Major Jean Paul. Undi we mw'ikipe ya APR FC yagize ati kuva Eto'o Mupenzi yafungurwa yashatse kugaruka mu buyobozi bw'ikipe ya APR FC asanga bitagishoboka. Aha rero niho ishyamba ryatangiriye rigamije ko ikipe igomba gutsindwa, bityo bikerekana ko ubuyobozi buriho budashoboye. Kugeza ubu haribazwa ukuntu umuntu nka Mupenzi Eto'o wagaragaye mu rukiko ashinjwa kuroga abakinnyi b'ikipe ya Kiyovu Sport yakongera akagaruka akajya mu buyobozi bw'ikipe ya APR FC. Amakuru yandi atugeraho na yuko hariho abategura uko APR FC igomba gutsindwa imikino nk'ine ya shampiyona, bityo abahoze muri komite yacuye igihe babona uko bayisubiza. Nta utazi ikibazo cya Mupenzi Eto'o nawe mw'ikipe ya Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro 2022 kugeza naho umukinnyi Nizigiyimana Mackenzie yavuzweho kwakira ruswa. Inkuru yacu y'ubutaha tuzabagezaho uko buri wese ahagaze mu ruhando rwo gutsindira ikipe ya APR FC hagamijwe kugarura abacyuye igihe. Iyi ni Ingenzi TV, ndi Spiridio Habimana.